16 июл асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахт корхонаи истеҳсоли маҳсулоти нонию қаннодии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди нонпазро мавриди истифода қарор доданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни боздид аз шароити фароҳамгардида ва раванди истеҳсолот ба ташаббускорон ҷиҳати ҳамоҳангӣ дар амалисозии ҳадафҳои созандаи ҳукумати кишвар изҳори миннатдорӣ карда, иқдоми мазкурро намунаи олии дастгирӣ ёфтани сиёсати давлату ҳукумат дар самти бунёдкорию созандагӣ арзёбӣ намуданд. 16 июл асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахт корхонаи истеҳсоли маҳсулоти нонию қаннодии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди нонпазро мавриди истифода қарор доданд. иншоот дар заминаи корҳои ободониву созандагӣ ба истиқболи ҷашни бузургу муқаддаси миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо риояи санъати хоси меъмории миллӣ бунёд ёфта, корҳои навсозӣ ва мутобиқгардонӣ ба замони муосир соли 2021 оғоз гардидааст. таъкид бояд кард ки ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди нонпаз аз солҳои 30-юми қарни гузашта фаъолият дошт ва бо пешрафти замону рушди ҷомеа тамоми дастгоҳу таҷҳизоти он корношоям гардида буд. бо дастгирӣ ва ҳидоятҳои созандаи роҳбарияти олии сиёсии кишвар иншоот пурра навсозӣ гардида, дар он тамоми инфрасохтор барои истеҳсоли маҳсулоти нонию қаннодӣ муҳайё гардидааст. имрӯзро рӯзи таърихӣ ва сарнавиштсоз гӯем ҳам мешавад, чунки имрӯз боз як корхонаи бузурги саноатӣ истеҳсолӣ бо дастгириҳои муҳтарам пешвои муаззами миллат Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳ ёфт. ҳадафи асосии корхона таъмин намудани шаҳрвандон истеъмолкунандагон бо маҳсулоти нонию қаннодӣ мебошад. корхона ба ҳама шароитҳои муосири замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. дар корхона айни замон ду сех вуҷуд дорад, сехҳои нонпазӣ ва сехҳои қаннодӣ. корхона метавонад кӯдакистонҳо, мактабҳо, тамоми мағозаҳои шаҳр, марказҳои савдоро бо маҳсулоти нонию қаннодӣ таъмин намояд. айни замон 80 намуди маҳсулотҳои нонию қаннодӣ барои истеъмолкунандагон пешкаш карда мешавад. ба корхона кормандони таҷрибадор даъват карда шуданд, аз ҷумла технологҳои бо таҷриба. ҳамзамон дар корхона занҳои ба кор ҷалб карда шуданд, ки маълумоти кофӣ надоранд, ҳунарҳои кофӣ надоранд ва шахсоне ки таҷрибаи кофӣ доранд вазифадор карда шуданд, ки ҳамаи занҳо кормандонро бо ҳунарҳо, бо меҳнатҳои нонпазию қаннодӣ омӯзонанд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни боздид аз шароити фароҳамгардида ва раванди истеҳсолот ба ташаббускорон ҷиҳати ҳамоҳангӣ дар амалисозии ҳадафҳои созандаи ҳукумати кишвар изҳори миннатдорӣ карда, иқдоми мазкурро намунаи олии дастгирӣ ёфтани сиёсати давлату ҳукумат дар самти бунёдкориву созандагӣ арзёбӣ намуданд. иттилоъ дода шуд ки имрӯз дар корхонаи нонпаз беш аз 80 намуди маҳсулоти нонию қаннодӣ аз ҷумла нон, батон, багет, кулчаҳои қандин, торт, круасан, шириниҳои варақӣ ва амсоли инҳо истеҳсол карда мешавад, ки бо таъмҳои хоса дар бозори истеъмолӣ харидорони худро пайдо кардааст. иқтидори истеҳсолӣ дар як шабонарӯз 40 тонна маҳсулоти нонӣ ва 5 тонна маҳсулоти қаннодӣ мебошад. тамоми дастгоҳу таҷҳизоти насбшуда истеҳсоли насли нав буда аз давлатҳои Олмон ва Италия ворид гардидааст, ки аз ҷиҳати самаранокӣ нерӯи барқ, каммасраф ва бисёрфунксионалӣ мебошанд. тавре иттилоъ дода шуд бо пурра ба истифода додани корхонаи нонию қаннодии нонпаз теъдоди кормандон аз 200 то 400 нафар расонида мешавад, ки дар ин замина иқтидори истеҳсолӣ низ ба маротиб зиёд хоҳад шуд. барои ба фурӯш баровардани маҳсулоти ниҳоӣ дар ҳудуди ноҳияҳои пойтахт ташкили 24 нуқтаи фурӯш дар назар дошта шудааст ва барои анҷоми хизматрасонӣ мошинҳои хизматӣ ҷалб хоҳанд шуд. нонҳое ки мо омода мекунем
با طریق خمیرتروش پخته میشوند. ما خمیرتروش‌های گوناگون را استفاده میبریم. مثلا خمیرتروش فرانسوی که نامش پولش هست، مقدار آب و آرد یک خیل بوده، فرمنتاسیون به نهایت خوب برای مثلا باگت، نان فرانسوزی میدهد. باز خمیرتروش‌های ایتالیایی هست، خمیرتروش‌های آلمانی هست. ما همه این راه و طرز اصول خمیرتروش تیار کنی را با کارمندانمان نشان داده، آموزانده. من تجربه 5 ساله آلمان را دارم و امروز به وطن خود آمده این مهر به نان و مهر به کسب خود را میخواهم که به هموطنان خود معرفی کنم، آموزانم. یکی از برتری کارخانه ما در آن است که ما نانهای bez گلوتن استحصال میکنیم. آدمانی که از گلوتن الرژی دارند، از کسلی سولیاکی رنج میبرند، میتونن این نانهای ما را استعمال نمایند. مورد ذکر است که نمای ظاهری بنا با اصولهای نوی معماری بنیاد و چراغان شده است. سن و اطراف کارخانه سبزکاری شده، همچنین راهروهای بیرونی آن و توقفگاه اسفالت پوش گردیده است. کارخانه در مساحت 4800 متر مربع دامن گسترده از جانب صاحبکار جوان عثمان میرزاعلیف بنیاد گردیده است. انشاءات از سیخ‌های علاهیده استحصالی عبارت بوده، حجره‌های راهبریت، محاسبات، فروش، مجلسگاه و آشخانه برای 100 نفر در بینای معموری دو آشیانه جایگیر کرده شده است. برای ما باعث شرفمندی است که امروز با اشتراک پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان کارخانه نانی و قنادی ЖДММ نونپس به فعالیت رسما شروع نمود. البته کارخانه در زمینه دستور و سپارش‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان بابت صنعت‌کنانی با صورت کشور روی دست گرفته شده است و در اول زیاده از 200 نفر با کار و معاش خوب تامین می‌گردند. ما صاحبکاران امروز از امکانات و امتیازهای دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان برخوردار هستیم و همه این غمخوری‌ها ما را وادار می‌سازد که مسئولیت بلند حس نموده در تطبیق نقشه و هدف‌های حکومت مملکت سهم مناسب خود را گذاریم. در مرحله دوم ما نقشه داریم که تعداد جایهای نوی کاری را باز هم زیادتر نموده در عملگردانی 5 ساله رشد ساحه صنعت نقش گذاریم. سرور دولت محترم امامعلی رحمان ضمن صحبت با کارمندان و مسئولین با آنها جهت بهتر کردن سطح و صفت استحصالات و رقابت‌پذیر نمودن آن دستور و مصلحت‌های مفید داده با فعالیت پرداختن کارخانه را قدم مهم برای رشد ساحه صنعت در پایتخت ارزیابی نمودند. در نوبت خود کارمندان و مسئولین کارگاه نونپس با پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جهت دستگیری همیشگی و فراهمسازی شرایط سازگار کار و فعالیت اظهار منتداری نموده عهده‌دار شدند که من بعد نیز در عملی شوی هدف‌های سازنده حکومت کشور در سمت رشد ساحه صنعت سهمی مناسب خود را خواهند گذاشت.